Kiborshi pai kilasha ekatanat PHE jang sarkar jala ban peniat ki pai jang ka Greater Shillong Water Supply Scheme lingba ki jaka jang ki. Apakrenik lat pathai khubor menteri ki kam PHE ba renik ting el tongkhar ulong bagi kontraktor ki deban sedang no ki kam namal bagi borshi pai kilasha bagi pai ki long ban ya lingba ki jaka jang ki. Hi siya kaniga scheme kala ya sakmat ha. Sekwan beritu ba baro akidi kisnam ngim simlayo ya ka permission na ka defense jadi menta permission na defense ngirayo nangta ka bidai ke jinon kam ka fund ru na kliang jong ki contractors ki sin ratio na ka daw yung kam ka additional fund revised estimate la submit ya kaneru sarkar kala sanction 1,000 crore tapi saya ka kam la ada sanction ka bidai ke jinon kam pisa ban siu ka pedudi bag pedudi ka panbahabyang kini surok ibarati da ka PHE ro ya kanero idang suyo kumbalai kruri last week ayo ban siu da dengan department te haji sya kam da don syu ka daw ka basong niya ban ong bangin namla ban tre ban pendep kini ka scheme ni tingila don sya ka ha ka tre akbi denti ba ngila pendep ngate ngakiliti ba matau sunam isya ngila expect pendap na du sunam beradat tandai semla matau sunam arqa ngakiliti bangin yo ban pendap ban complete in all respect ya ka skill ya ka Shillong Greater Water Supply Scheme daw sul kepat konduktor kin dari kisip serius konduktor kam dun syu ka daw technically ka ban ong makinom yo tre liquidity makin dia corporate tapi kontraktor kin resume dia di terima kan but liquidity ban pendap dengan kam atas